be as a whole ball body. Now one, utumi doso, udi ekwenim, unyesicano. In that same measure, now saying ya time for. Okay. Yes, now saying ya time for the next was share. Ye braneke su hunu sadi, we na share na no kasa. Na ku hunu senia, obetutu na na ma ye kamya kwa se dodo na fone we titi a woman nine so. Nti ye fa kwan bi so ne bia ye fa no kwa hye bia ya wo hye ne silence ne engine tumi ye den ifri ne sem ye bra no hye ne ho di nyame pa won che kro be sempi oh sa o ya nyame pa won che kra obi no matter what to be oh okay obi nti me ye fa kwa hye ye papa Kennedy say ono na wa ye bra me sa da bi ye mra no na so ye bra no na ni nti me ye fa tan ko to ye papa Kennedy ni untumi entem ye ban sa MPP no akasa be say e na Ghana ni Nigeria kwa be say NDC kura so be say se no kura say ye bra chairman odi prophet Kadia ogongo tua ni sikaman na asunji me sa se papa no asem bi obeka bi ebebem akra metima aka ne say MPP mpanifo mu hono kwan wo be fa so na wo ne ye papa na kwakasa no mapa ne chew na se bi bibi ne so mo de manua on mo faman o mo no mo pe power no da yare empaso na hank of goodness ebo empa no benkum esa ebonifa me fra na bubu fu me fa nche ye papa Dr. Baomi o waduma ye papa o ya me mobo honhom bia be pie mo peso obo o mo hweti NPP party yes e di em papa no say o sorry honhom no ye within na ebi na di honhom na ba ye within Abusiam mo akwaba e dey back so much VH so mesre se be dey kan ya woni mi edition ni a obi mi subscribe to me so dey chema ya na wakai se what the bell no be kan onsa no upload me to the first person ya onsa e be dey kan do abusiam eme Mensaka Prophet Gabriel Chumesi e wo menchen e wo ha ye ba be di enkomo no e ye sunsumu enkomo ye fa chairman wontimi e da fe ni e koso e wo NPP amanyeko no hontimi se wo bre no ka ho ye ko di fo enkomo na kwaba na fe ye fa enkomo no enhwehwe so Odi for mo akwaba ya na papa bibi aboko nyame adome ho ye pa nyame ase daddy enne ya me no we kase na memene yeah NPP4 eto wo mo regional executive election no okay na emu akopie mu e wa Ashanti regional na enya asem keto akra chama wuntimi etitafo ene wo mo ye vigil night or candle e de mpaye gina mu na enya asem keto akra wo mo ebo mpaye e de ama chairman wuntimi se ewie mu besakra ama ebia chairman bitimi epia bonti fi se national election no wogina mu denden dia wakwa press obey national chairman e de ama party no ene na pese me bisa se wako yesu mu ni pay na asem yanura amanfo no so candle ni ade na wo mo de bom pa ama chairman wontimi no ebenya insunsanso bia ma ne han bi betimi ahwe ana yo ye de nyakopo asese ena so ma ba ye nchen yes so ma inu de ni nya sama ye fankasa na fe too much GH so ahwefo ni mu etifo mu nyinchira amen do wasepa amen say the wasi aka no empire body eye empire body timi sisa nyame adwena na say nyame fa empire body so tie nipa esufrenti do omaye no eye right so omaye na ye hwe ni si ekwa ba na fa so aye bra no kopi baby a wakopi no no ansa na empire body na won mo bo no nyame betimi afa so edi ayi bibi okay se omai mra na ache no ede se so ofa ne ofa munum no dia ene ne mpai bo no nyame beti be se be adwuma de beche yes so omai mra na ache ne se bia wa ye mfumoso nti na mra ya hihya to no aso ni mu dia mpai bo no beti ma adwuma be de nye sesi ayo moye elections no okay do di ntumi sisa ama no enyi na ye hwe de ye bra no kura eko sebika fra babia anase state ya kwa kuduri ebisi ya charge ne say watu illegal mining ya e dey say ensuo ne asase na say yemra ne ya hihye se bi obi say ensuo na so obi say asase true illegal mining ne ya che no ne ya fa so a che no dia enka hu hia senka o ba kwa sampai boy o makwa kwa yi okay hu odifo ebi chese se ne wakani ebi kani mienu ebi se eye galamsey no titiw dia enka galamsey no sila ye koso
aban ye otisu ni nkofo ye galamsey ni bi enti no ekwan a omofa so de chama wontimi etu mu no senye sunsun bi na ekuta chama wontimi pa de omote ase enye ye bi se ni kan so de ye se wono na de na sase na ma obi so nkoye galamsey no nipa na okoye galamsey na nkasa de ye gya no but ono odane asase de ma obi no ono na enne wakwakoda ho afiase 20 years no enti ase memafo kan sase chama wontimi case no eye more spiritual physical na eye mrasem no yo honhom de honhom asem ewo ho na se honhom mra ba chiwo nipa no wafom so to say na minum adwumadi akodi bia wafom honhom te ese bia honhom mra timi be che no etime to no so ma sa asese mu timi kokko da present ye no de ebeto age wono bia na wo kwan bia wafa so ode sebka foro bi ode abenya ne sika na bi ode abagidi wo party awu mu no ene bia wabu mra so men kan sa honhom asema de famu nti na ma me so me kan se men kase bia wa koye bibisa ne mo se bia wa ye bibisa na tesa na bia wabu ne mra so dia bibisa betimi ato na ma ye eno no de ohunu mu nim honhom no mo fa honhom kwan so ne mpa bo ne akwankyere so dia nyame adom betimi afrim se nya ne sa na ye oman mra na ache no dia eno de ese o sevo emra no na ye kan ne ye kan de tufo se enyo ono kwa se wo mo ka ho na so mo do so no matu sa galamsey di asase no ono kwa ne ye kwache no sa de no so de esusa so be bro man no se enyo ono kwa no watu good asase no mo do so na bi afa se bia party asemuti ye nche ne fen kwatum de mo ka ho no si anjelu mo so bia e de esusa so pa no de be bro man na kwa se yakoye bias no okay na ho bia so do patro yes, God loves justice and judgment. It is obey love justice and judgment. And I say, ope pere ye. Neno kwaridie. This year brano. Ono kwani ye chino so akwase asase na chese ye neno kware. Okay. Basa dia wono so nyame a wosom na ogini di no so betima bi tio man ka. Ama disasters ahoro betimi asisi. Ama akofa wu bi no mu aba. Sheda enkoboa wo man ti bibia ye yi bia no. Esi ye no with sebka fra of video so nimde eni nyansa ene no kwarede ni pere ye so bado what must say e de sa da se ye de efa so ni yi chichi ye bra no sa okay odi for ye hwe e bi twa se chairman wontimi ye hwe se ne NPP party ni mu na wo ye loud e wo party ni se ne wo bo no homoden de ma party na wono kwa che se wo party ne de edomo na dodo na ne penasem e wo party nim na so ba se ye de no ekwakoto afiase ebi kwa wo party nim a uti o mo senka na se wo mu ebo simple se e de chema wontimi akoto mi sign ni ye bi ana wo da na di e wo party na mo se ene se na chema wontimi no na wo hye da ni do wo party nim sa time wo ho person penfu bu se do mani sa do so takra chena wo ne pa bi asa wo bo ho bodin na one utumi do so udin ekwanim unye sika no in that same measure na o say nya atamfo okay yes na o say nya atamfo din de kese wo hwe ye bra na kese hunu sa de na ko hwe na no kasa eyi na ko hunu se nia obetutu na na moye kam yakoye se dodo na fune so wetitia wo mo nan so nti ye mfa kwan bi so ne bia ye fa no ko hye bia ya wo hye ne silence ne ye gini tumi ye den ifri ne sem se ne nyine mo kwa asanti e ne aye ne sade no so so no ani so aso beba wo okay onyame odi na chibebu aten kwa na oti asase so mfuzo ni wa odi oda no bia kaseti ya de nyonko dawo e de se no ne bia omo fa so no mo de gina so se bia omo be time wo party ni na ya fa kwa be so wo kopi be bia kopi no de ne no matter what in so aso beba okay so in this reality okay na odi for won so e kan say ye chema wontimi a se nem kan se wo ye loud wo party nim no ase ne political career no e yade a ekwa nimu yie party no bebi awakwa hye no eye ewe bi a nyame na de ne kwa kosie ho akosiesie no kwan suku bi so no asan yi na pie ama wababonti in a different level in a different form ayi nim na mana just obakwa ba be ye big a chance na first what ye no oh yeah very possible sir. Yeah possible so as a president ankasa no ni state no the idea the president is here for nkum ni panel for say ni panel mu ye the reform nipa okay so what you say enti obaba no benya suehunu ni adesua bebra ne kasa no ebeba fom na sub kafa ni nimdie so ebedo so me kasa ni nimdie okay ba ni nimdie no
bedo so mo no be a better person no kwa history mo kra politics mo dada the prison no mo pie ba gidi be yakese o so that say papa run so no mo nyina hihie bi na Ghana history ko politics no ma dodo no a ebi mo dada prison mi ada kwa me kuma no mo nyina dada bi mo ne ade o de ba sa na ma wonim di ankasa ni wonyansa no eye kese chen kane no de ebre wo ba ne kasa no ebe form and a tumi kura kasa ikuta na say that charismatic gift ni ikuta no and also be very high be kese papa de maniti bible say papa mo boni mu ye fast da manyam ti ye bra no hye ne ho de nyame pa won che kuro be sempi sa o ya nyame pa won che kura ai ja kuro be sempi won che abaya pensia no be sempi obi no matter what to be okay obi ntene na wo mo e kire se ono aboka na kumpre kwa Japan asa ye hwe se ne wono na chama wontimi ntem onyefe na chama wontimi so onimu nsem wo party nim na wono abonso obi onu so nimu nsem wo party na se amagane ye hia no ntene ye nyama ka ba kumfio nta se ono aboka na aboni buga e na sa be de ne hwa kwa kwakye no ente sa wo mi hunu ni sa asa politics de it is a football ya ye boyu okay is e bia fa so kotoko ne has na me no mi ni ye nuanom maame ba ko papa ba ko ba na wo bokotoko me so be bo has na ye de ka po ato so ni mi ni ye hia wo match ni de ni besi enye yes obi aba chede bobre the politics of the sanity o munye enemies nti me ye fe kwahye ye papa Kennedy say ono na wa ye bra me sa da bi ye mra no na so ye bra num na ni nti ye beka ye nka no nse chewe say enkofa tan emeto o monten say tan ba ye papa Kennedy ni chama wonti mi ntama nye MPP party ne kwa na be hawo e be ha Ghana nyina kwandenzo yes say ye papa Kennedy wo abusua chama wonti mi su wo abusua ebi aka na de abusua o relate no wonti mi su abusua ni o su o relate no e so mu ye no nyina abusua na ye affected a wo so de ne beto nyene be hadwene enti sanete ye kan ye kanyene e odore ntiase ni hia o ye ka amanwa enye omo kwa na ye oman de wo ba ha ye ni nyina ya manwo ni bia okay e de sem kura ye be kan ho no sem ka fast ya Kenya asase me be kan nyina bo ne e kan sem a e be tete entembe sen ya ye nyina ya sen oman so what has it they decided to see nyina ye na so bi eba ti me en fa time ko to ye ba pa Kennedy ni untumi entem ye ban e ban sa MPP no akasa besei e na Ghana ni Nigeria kwa besei NDC kura so besei esa so mo so here strong opposition as opponent ya o betimi ahwe mo chi se o mo ya de ya o betimi akasa okay so what you say ne po ma no oduro mo timi kasa sa de be silence mo nyina na kire se power na ko di ba ko fo se mu di ofe na obeye ana meboa ele sana etie sana etie odi for wokasa NDC so kra be so fe ni ade na Ghana for se ne asa NDC abanyi ba yi ubia woni eye Reverend Doctor Owusu Bempa ebenya bia no na asa abanyi ene sa ni pano so enya ebize nanu ada Professor Owusu Bempa ebebo IGP former IGP Dan Paradin abra abanyi ba afoforo ene obi sa na IGP oda so te hoda ba ni ebi no da ba no beko anche na imam Penny John Dramani Mahama ebo current IGP din a oyi former IGP ede ne free ho oni chairman wuntimi so o montamo nya fekra ya na da kwa beka se chairman wuntimi de ne ka na ye $500,000 a wakoda ne ka na akoda ne atindidi ewo ni radio so ne ade chairman wuntimi so sabe bibia kwa question say aban Ghana for say obi a woni Prophet Owusu Bempa asen bia sa aban we so ne wasem ni e pese e kire se aban we ne hyehyɛ ye papa Prophet Owusu Bempa ne wo mo ya kan oh mimi hu ni sa well say ye papa Prophet or you very influential okay na nyame sa na nyame adon ni tumi so e won so na e ba politics mo nyame yi ni si ho a both parties no timi hye mo ko ma ni nyina e happen isa what ya se nti se bibi kwaso na enye no sususu betimi aka etimi mfe nyina ho hye se ye wo nunti na former IGP yi no okay e ba elections mo anase ye ba power ankasa mu a do be winning so winning no oba power je wache power ne friend sem na administration ni mu no
enkofo oyiyi all the say fact say police asema okay ya no matter what you no baba be win power that's what osesa okay yes eye to me and say ye amamra mo nsemo a ye ntimi nka no bibiri say what you say eje de a woni ye fa ne say ye papa mahama na mamu mu IGP a wo hweso yi se nyame ya adom ne bia MPP so ti ba no matter what umbi sa IGP ne from the fofraba but odi fo bi mo ho no mo a eya abadada na pen so na wo mo ye adwuma but aban yi ba yom da so ye adwuma se isi maami o da so ti office wo ye adwuma owura OSP kise jaben o da so ti office wo ye adwuma enti e ko ba ne se na Ghana fo so boji IGP dan pare so se o papa yo be ye IGP wa ya ade ni ade na prophets be boni di no boni di na preko pay se sa no se sa na esi e profet kwa abo mu di ya afene anase ya na de beto aba na ku no o me changes be bra masa ko fo do na be free oh sir yes our politics okay yes our politics we know how to play it assemble to it wo ye se o ye extra wise and vigilant okay so what you say it o hwe na hu say we be me na me power me hwehwe me say kan na bi kwa me betimi abeda me ho ama malusu bibia na bibia atome a ese intention so na wo changes wo baabi anya Ghana hanko anti me yefra ho ntansa ne ko boye papa professor no wa course so de basa na ye create time e de ama no okay so what you say odo so ho ye boa enya de a wo abusuan okay so ye papa woni ho no sisi na busuan no betima hwe na busuan enti ye fa odo ne kware ntia nye bibia ye amemmo na sa politics na kasa general na ye na no kwa say eye tan eno kwa say ye ntokwa eno kwa say ye nibire eno kwa say ye kunkum edi ye sama ya ye ka no ese ye twusu no wisely na di nkunum di ni mpuntu de bebre ye nyina nti ye papa no me sign it say nyi onu nti na IGP ye pam no furu ebi a ohunu ni huhu na say ebi a oti okay so what you say and obekan na ediku and what you say no ko catch president they say yem pam no okay so what you say good indeed and say wo be kire say chairman won't me de ne ka $500,000 in then say chairman won't me pass umdwe de a o pa wo tue ne sika man so tue ne sika man de a enyu betima ye nyeme bi ahwe say ana obetima ye nyeme bi ama ebi a obetimi apia no so wo je ne say na che say we ne honhom asem no okay you okay no de ye fa say me wo de meka na me mpesi metua ana me misik wo sika wo me ho na me mpesi metua dise me mpesi metua so wo kwan be bra be ma fa aso agi sika free me chen ana me boa ye papa chairman no wontimi woni ye papa prophet wo ma na ante kakra eto wonu nim de ba wo montim tia ne sika kokodi ye bra ne ho na onim de esinti abra ne pesu be 20 ono so o kan yes so you diffo betimi adome no ana obetimi abompa ye say bia onyankopɔ twedi ampa na so nyame amesumo ne pass mesi ebu me kwase am sika no waso ntua e de bia twe na so obetimi ya mesi because you diffo okay onye diffo kura wa se wa bede ne kan dese no kura password ne kan no pesu bi tua de obetimi aka bibia ma masom sabka fro so onye diffo baby be me bu kwase a ade ti na obetimi aye ne bibia ma anya no okay esa so wa fomo so what you say edi tumi ewu bi enum kwase ebu odi enye se no kura se ye bra chairman odi prophet kadia ogongo tua ne sika man na asunji me sa se papa na se bi obeka bi ebebem because you diffo so what you say edi sana yete okay ene na assembly obeka bebem because oye diffo na je say enum ya wadome o che so obedome MPP party 2028 abeba kwakoto no odomi ebe ye adwuma why not ebetimi aka obi obekwakoto abadema party no emu mpanimfo na ebe no no omanya link pen no wo mo na ebetimi anya wo no bia oye wo she da me party ni bi bro kwato na bade eno me ntumi nka no na emu mo no omanya chaka pen atrese edisuma sembi mo pen edi nkomo pen na bia o ma ye ne bone dia ene wodomo mo se be ye adwuma mo na yi okay so baba kwa se me ni akwa ho sekuru nchire ni wura enye se obebu dua no obu so ebenya dua bode ye wo ho ye be sheda ba betiti dua bo ene nnome so ye no a ewum good enti ye papa no odome ye be ye adwuma sanse wo ye odifo na odo ma nante pen eno onim ha wo ma offend no
Okay. So we need na so asem ko timi nye bold mba bontin na ho keka sebka friend semwa okay ebi ono onim na nche ono ma na nche ne de wa ya ma wo mu aka ese bi o moda na se na wo no de boni etua neka minni hobi ti minni so mo ye ne boni na so mo anye ne boni ono no wo ka okay tie na ono no ono ma na ntinti ono be ti ma kire ni we hunu boni ko wo no mo de adi ni nti asebka fra odume wo mu eti wo mo sori MPP mpanifo no mo sori ade se ebetime di wo mo so ebetime di wo mo so ebetime di wo munya why this ana etie and you before say you papa prophet Isaac Osuben papa ka say if it's a God and send me back consider back kan Ghana for say as we di for ye diobo if it's a dey who dey kan kwa be kan kwa ma ka so MPP for cramp no etu nkofo mo ba so pani ebi fie ma akwa mo fro ma akọ ho e ma wo be pa wo che ni ade eti se le ka fie chi ni abufu no eti ka be pa wo che wi afi di mbiem na wasan ba wo kasa kasa bebebe ntene za no me na wo trese 2028 obi abakwa kwato abade ama party ni bia no wadome no de omo so akọ stream ododo wa ze perifo se kasa tintin enfuzo mpemuda okay ebi aye papa rehwe yawa anasa suma wa sum wo mu no bia wa sacrifice ne ho dia mom no hwe bone no onum de di no no a eno ne bia ma ne kasa broso no me ye mfa no too serious kakra metima kan ne se MPP mpanifo mu hono kwan wo mbefa so na wo ne ye papa na ko kasa no mapa ne chew na se bia bibi ne so mo de manu a on mo fa man wo no mo pe power okay se bone tu nipa no ye ten chere se papa tu nipa no chena betimi ada so dae so wenye sika ba so ne sika ni ho betimi ada so dae se yare abo ampa to na yare na ba be bo ti so bi ka se be negative now heavens and I say universe ni fa na ba ye oso adwuma eso edi mesere mo ne papa ne ntwema nso omo so ko mo no mo pe power 2028 yo this omo so re nko ne nko kan no maka se o ni hwe na se ma enya adwuma de enya no kore okay because o ka bone no matter what universe we be suma ma aye adwuma ebi kra no mo kro mo tietie nkrofo foforo enan so a omo so hwehwe se atemu be ba wo mo so so what you see o je papa re de na wa kan enye de ni nam universe ni konya source bi ni gina so a ebetime di wo munya ama na aboro so nti wo mo fabric to no wo mo ne papa ne ko kasa okay wo mo no mo na na ntepen no mo ne ma pam ko wo mo ne ye den ekoi na se ne bi a mo abusu a na wo kasa nkasa be ka for nyansam no kire kwa kwa so mo so esusu jagum no ko so aka ne mo ka se me ka tuosuo no a wo mo fa kire no mo ne ko kasa okay nese sebka frosi sika no beji wo mo a wa ji wo mo se yesika so na no kasa bro keke no meka papa no kwa ba bia waduri ko de sika ye bi okay so te asenji eye kasa do mo ne ko kasa na abufu bia ba ni mu bia na wo twa so na so bi mra okay before we say ka say chema wuntimi mpa ya wo mo ebo ma ni se wafumo mine mra de a ene mpa ya no mo anya de se be ya adwuma tentam si because ya mine mra na wafum sir enti Ghana for say prophet Isaac Osuben pa I wo boy MPP ma ne ba power I wo ye adwuma de ma wo mo but se wo so fumo mine mra ene nam so ma ya che wo de a ene se MPP party na nya na ka se ko fumo mine mra o mine mra de he no se wa kwatwetuo wo bi fie no eye criminal offense so enti the fact say Ghana for say we so for penny say prophet Isaac Osuben painting ka wo twetuo no ka ye nya wa na okay o twetuo no so e fa nkumnipa Debbie nti we asa wo ko boni ma ye degree okay ye woni ni this one ni this one de ye papa chairman wontimi ye no e ade affect o man ni nyina okay de ye papa prophet Dr. Isaac Osuben pa ye enye o man ni nyina na efuma eye misunderstanding no wonya woni obi ntem okay e na ma okotwitu no otwitu so ato Debbie so otwitu no otu no wakum ni pa de a ene ni ehunu se o man ni ba rechensi wakum ni pa ebi asese na de ba so no wakum ni pa so wakum ni pa de ne ko fa mra e kire se wakum ni pa so de a e se ho no mu ni na ni yi okay so ta se abufu wo ho ko to kura ko na se bi ka foro obi wakum ni pa na akwa to na ehunu wo nsam kai akwa to no betimi ejao ko se obabi o kwa obi betimi approve ki wa ma obu afu abro so abu fu bro so a obetimi yakum
So what you say ti bi e ko ba ne sa ne se bi onipa ne ehuro no to say odu babu ntimi control hu wakuma court no anase judge ne betime decide so be ja no anase punishment or the man no betime ate so sanity sanity di ya papa no munya no man dina munya no man dina o mu boni din dodo Ghana for na che as a prophet ono so na pe ne ho na ye say we fi be na ohuja so se den ono na pe na de bia so ba bo se be cancel no ye part ne no pe se was signed no hokokodoma na asa a strategy bi na wo hu se 2028 no Dr. Muhammad Bawumia be wini intend wo ba bonte be hama say ya won say people for their home te kwa pache wo na ne anya no 2028 no say Dr. Muhammad Bawumia wini say obepon be pa ma che won na so na je nya no na waye bibia menyi ntum say sanity yen papa no ye plain no okay ne bo hye ne bu edu papa ono asem no hu ne no kran ko obeka edi omu inya ne sa ye wadi fo ne bia ne wo musu se ne etie ye di fo bi mejo mi ye din obi so no o ye hye so obeka na se ne etie bi obeka so ta se ntie nti obi ase se ne a wo pretty mpp for omo pet e ro be ye adwuma ma wo no musu no mu wa ye adwuma ma di do no demand no e so omo fema no e so omo e de e ma no na so papa so ba bontin be ka se me pewe ne bi fo amfa ma mi o ye wono wo montema se wontime mba bontin me kanu se bia se me TV so se o yare no anase wo mbe chi no na yare ebo no da hospital empaso no ma san hanko for guni sa dia bobo empano we no very bad so mo yesa wonkum nipa eno wonye am robber sem ka frawo wonye criminal no o koso treason bia anase wonye na dwen so be me yetu abayagu it is only pan yes asa de nto da yare empaso na hank of goodness ebo empano benkum esa ebonifa me fra na bubu fu me fa nche na se so ma gune ni masia ebrusu mi ni ho bi minim se esi ya on ya papa no woka se si sa de aso mo ni na ni yi ama me sa tie kura se o mo sa reje se ye fa ne ntuka bi mu na ko mo ko ba yi nko wo ne pa ne body bi nko kunu se de se ni na ba sa de a ene so odome dia odi odome se ba ne sa dia no so obe dome dia ene odi dome ma ne ebro so ti ase but uti hu fefe na be na dia be bu kasia no ko oba ye ne bi asem ka fro so be waro no ono ba ne se bi akoro be bo anu ma osika ne bi ade aba obra wa nya sa na wo hu sika yin wagigi nyina wa na do sika ha da na netrim odu sika no adua na me di aboa no kwa to ka mana no ko ka to ma no de ka de ko wa fa hu bibia de ko no ko no se gu ani ma se de na pe odu from the bed general me fa channel kra sa na assembly e wo hu obi aye nipa emoje fa obi mu de de ye wa nya ode no ye fa nya onyonko okay de kwan pe ne ye papa prophet e ka no se sa na mo de ye no dia ene ye o so obedome a odi dome de mesra mo ne ne mpre so ma ye ne sa mo ko no mo pa ne chewo na bibie tunja na sumvi mra ye bi chen se anka prophet en ko bempa aka deep focus ya wo chese sunsumo adwumaye wo de wo ya ade e bana man penisi a wo ka ho bi ni ade na ka wo bi aye wade party bi aye wade no anka e bi a ye kwoto aba 2024 wo madi nkugo baako na ka yasan akọ 2028 na ka ma san de kugo na ka yasan akọ 2032 na ka ma san de kugo na ga na fo amayi aka ache kra bi a 8 years na ka yasan but opposition party bi atena se atwa so yensa de ene bia na ya fum papa ya pentika yenkonko na yenkopa na twente na enkomo kwa ye na se san kwotwa ba na nkunu bi ba ne hu se ampa prophet and kuzu bempa wa ye bibi na we dia se de bia wa bonti a wokasa de bia wa bonti wokasa de ase bibi a hye de ni hosa obetimi ayama sa e di mpp 4% yen papa no mpp 4% o mo twen ne kudu 2032 senko mo ka se senka sa na se de aka bi for the sumo adwuma no mo ka makasa ne no so obi a ne se no react to situations okay so just obi a ne nisu ti se emwa ye femwa se ne ye ka se oni pa bi aka won na kraboa so just ebi mu behave sub kafra ti se kraman obi bi abo no opo ebi mu ti se jiramoa
oye na de anu ahwe no di nu abu anichi okay yes enkyere so de achewo edi obia de ne character senia isiti wontimi nko kan obi character ne dominant character de aboro wontimi nko kan hye okay so what you say me biti here wo kamia me pa baba be so me pa me so me ti akire na me o me pa ye bia na mabo obi nso ho a wo ka no a wo mba wo nkokora wanim ho no obekeka do pa akire owie nso wo anka na sa no nya yo obesa kwa ye wo adwuma ka ho okay ye nti na etwa se wo no bi nya sema mamon dragging too much because akire no nim di wo ne pa no be den obeye e di sa na yete odi for yan hwe NPP party no as a whole na fa yon komo no insi sabre NPP party sunsumu from wo uma ho den te sen if flag bearer Dr. Muhammad Bawumiaso edibesi abeya wo motu so ne party no as a whole ye hwe party no ye hwe 2028 election no wo mo betimi aba omo edin sunsumu omo nyema nyina ye okay ana mo hia bibi ho party ni nyina yi ya da bi nyina yi me hu me nya hu visions bebre MPP party ya confession ko afa na ere besi mo omo ye elections omo ye ni ya confessions bebre wo mu a ebesi mu nti yesra wo one omo seek for wo mu a wo mu nim hu deep in a divine way na wo mu nkyerech wo mu kwan ya wono ebefa so so what you say na afi wo mu tufo kasa ebi mo eka yesi ano brebre ma baaye de eto di se omo ye honhom adwuma na ese honam so omo so nyem adwuma asat now se na etie MPP party ni nyina yi na yesi 2028 omo ntimi mma bibia tumisi okay politics is football okay politics is football ade abeche me abom a kire kwa bibi timisi ma esisa ye ba esa what you say eti omo anu mu ni mbo no mo bo no mu se no mo bo no ba se sie do bi onim honhom bia no ehwe a hono se MPP party no enyina ye nchichim bibre ewom ye papa Dr. Bawumia wo adwuma ye papa oye me mobo de enti oye me mobo ne se ekeka koba ne nyina ne so a na eba bisi nti mesre ne se onche unity bi wo party no mu a ebetimi aka edom na atete ko ne nyina abom owo adwuma kese ye papa wo one ye papa Kennedy ntem one ye papa Alanchematin entem won mo doso na ye papa Landerson wo ko wa na obesa ba okonso onkoi one ne nka ne yie say ye ni moja ofrim eti ntimi free ni mo nyina ntimi free ni mo sa won fa ekwa papa bia so no fa se no onu nyina ne kasa wo ye nyina so no fa ne honhom sem so serious as a honhom wo mra na me nka ne bebres obi a kristo so ne kramosom ni nyina tumi wo mu okay che wa ye kraboni mapa do this level debi ni se me bisa san Ghana fo bi twese doctor no sunsum ase wo ye mre ni ye kwa na edin wo sunsum o de back no entesa wa se debi a wa ye busy tia na mo bi ho a ontimi ntu ni mo te se ne yire okay so ta se mema kura no mema ye chinjifo bebiro the most of mema no mbagidi ya no mo yire no na etimi nante ye den okay ema wo mo eni je no mo kala sa wanya papa no wanya fosa wo fo asa ko ntimi ni ba bia waduru be sa what you say party ni general no mo honhom sam na abafom okay omumo ntetiye no ayakase honhom bia be pie mo peso obo mo hwete NPP party yes the papa no dey say osori honhom no ye within na ebi na de honhom na ba within what say your external enemies okay and your internal enemies okay so what you say ye nyina ene na mo ye wa honhom abonti nya ye be say yin asa na ye fie mu ye busu mu so bi musu mu so wa honhom mu nya yin o mo de be say yin edi nim ye no na akabum na ekutia wo mo enye wo mo ko NDC kura susu gina ko no susu the same thing eno kwa de makasa asem no early this year NDC party no so sa yes almost as so mo ba be to aba be yidi obi di wo mo nimu na e ho so confusion bebre ho a no so be so is it say enye normal sa de we say ne akonya kwefie kura akonya tokra na ye pra ya na wantwi wo say political party bi pre-bibi na se wantwi bi ni ti wo party no ma se eye normal we enye sunsun sama na nya normal sa na akonya se ye fa ho ni kan de pre to me okay to me
ye akonya nkasa general na so esi ho no ye di moja na pre to me ye ba be teach sa na mani nyina wo afidie so eti to me sem sikasem edin nya fame ye nya ne kwasa yes ho sem wo bebre ho sem wo bebre enti sanity odifo ne kwakra chama wontimi o fiase de national election no or NPP for side no kwaso de den ya na no adawa ma directive say wo mo enkofa forms no e wo ni di mu emfa ma no wo hwe chama wontimi bebia wo hye the model ba wo party no man san na ne asem say e ba betumi ya still the chances of becoming national chairman edema NPP party no e wo ho ana na say obetimi wini a e bebo party na na Ghana ye too emotional Ghana for obi kura betimi afa ho de atuni akoto abama no nto betimi awi awurade yakopɔ obetimi obi betimi afa ho hu ne bɔbɔ se ba bia wakoda ne kuranti no men ko to aba fema no it no dey 100% sure na possible ebetimi a happen nti on ton kwaso na omo obi nyine mu mano no omenye no on consult asofo nim huhum no mo fa mpa bo ni nachi obetime wi ni ba onche wo president dem mo fidie so an maka no onche obeba na wi ni e bebo party no well also you're very strong and influential nti obetime aboa party ebetumi odi for final words my final words na ne say too much GH ahefo na atifo nyankopɔ wo hyira wo say na ye me first time maka so mo afidie so nyame wo ma station enkwachiri impija nye kese na de wote ye no nyame wo ma ne tumi nya hoden na wo ma ne sika honya ne koso na mo so amokwa mo bai na mo baji ya no asem de akoma abontin na bontin so atie no nyame wo hyira mo no nyama akoma so bisade nyina e mamo e hye nkoma to so say introduce afi bekwa wiye no ni yehu amobi atoka achew amen na watimi dia ye dwuma na bebia obeti sesem papa won watimi dia akọ na akwaje esem no dia ba nyame wo hyira wo onye akoma so bisade nyina fama amen ye huhu dwuma bebre ye won senchire ni ade akesa anyame afa ye so aye emre pema na ade atoso na atiefo etimi ahwe ye program be ho a ye ero no last year me year nyame fa so commande mo asram pie ya videos ni na ho any program so bia ye commande me nsuo to sa commande amati ni na videos so hotemre pa me bedi ni na ho commanda tuma jit for so ahefo ne hu me se onyagopo difu bi so Ghana o ye senchire wada yare wo how bia yiti so for instant onyagopo di e di sana etie ba so ye ho mo sorry the friend Universal Christ Church nyamo pro ya doma 29th of this month me yes seminar kase pa wo Kumasi Anita Hotel ma kire hu some very deep to be opesu hu na hu say no de hu ebebo bra no be tiwi asase invite you mu nyina 29th this is Saturday we invite you kra my brother do Ebusia meda sese onya brani adaje na ode hweme odifo number no beto screen ase ama wotimi afa na woni odifo edi enkomo message sese obeja wo comment nso e wo comment section ho edi ama me all the social media handles no eye too much gh o subscribe like ya share na afofo nso enye bia hwe medin edi dark gold macra